Kalima kisio cha nyanya wodini ya Waita Mwingi ya kati alama wetaka na malasimika kutambuka mwendo wa kilomita 3 kumanda network mayenda kunena na simu itina wa kisio ki kwithiwa kithitwe na thina wa network kwa ivinda ya sani kumanona ki alama ukulia serikali ya kati imekiye kana ilikilile kati na kumatethesya na kuikithia kana nimekiwa itwisya network Onena kama mekaini nze ane maweta kana kisio kita kikumbilito ni dhina mwingi wa network vale matambuka miendo miyasani kenda kunena na simu na kwenyanya vakitu kuma miaka mbingi muno network vakitu twekwata network ondo mundu wako na simu aenda kilomita bakupe kilomita itatwikanathia manze bandu balave na network na itwethe twena mathina maingi muno nundu itokwenda kwikia mawea ma ila mpesa ila network ndikuoneka maundu maingi muno no kwatika nundu wa ngabula ukweza kwethia kutumia kula kwa ila simu twembe tumia simu twenacho lakini ukweza kwethia ndetumika kwao itokulia serikali kwa kwenda kwani itotethetie katika network wali batonyeka undu twina thina munene muno imaelesakana mu wa network ta wiki tenenze amu isione ni kwithiona mbanga siekikata methia wana ivinda yumu kukunia na simu ona mundu eza kukwatika ni mbanga utuku undu ona ikwethete kwa kuthugu kwetha ona mundu kwatika ni mbanga utuku baina mundu eza kukonda simu keza kwetha kana no atetheke kwa serikali ngukuja serikali itutetheje katika mbuzi tawela ngabatonya imongela kuweta kanata malasimika kulisa mitini kithitoni ka kumanza network eye wala ingi maweta kana kisio kita kithia wakikumbilito ni thina mwingi wa mwaki wa stima kindu kila maweta takitamba ikite methukumileo na mwanami kumukanile ya kisasa na kwa kitumi kene ngunena kwizila thinani wa network ulondo tuzumbwako nege ngunena kwizila serikali kuu itutetheje kwanzia ya booster ya Safaricom na ya Airtel nundu twithina muno ni network azangi kwitha no tatuliza mitini kana kwitha pengine twimanza mutuloto nya kwitha woze ya network kwa kitumi kitu ina na tukwaje tulikana ngaliko nezu na tutavikia kuona twimalilikana uketha tukuiwa moyo no ketha twende na zani kwitha ni maundu mengi makwamite kugwizila network na kingi kina thina ni Kenya ngaliko nezu no tukwenda matulilikana muno ni kana withia mwaki ndutilikanga ovyo nundu ko twithito twithina muno ni mwaki saingi utilikana kwitha no mina vinda ya sokuka kwa kitumi kimo ndo azimo onze twene na tukwaje tulikanwe na tutavikia kuona tulimalikana uketha tukuiwa moyo no ketha twende nesa asante genye kwa miapa ya kwa mbene ngwine ni the ani muthukumu asani kingina muno ni tumianga mbandu zino kwitha zangini ngwiwa ngwenda kulikaoni lakini pamwenu ukwitha maundu azimo ndeme nditonya nundu thina wa network kwitha ni kutilikana maundu langu kama yufa ulukwa kwa kitumi kini ngwiwa ngunene tulilikana kwa mbuzi ni kenda withia niongelanga network withi tweka kuthina nundu maundu la tukuna na mitandao ni mengi na mwanzima okwama na kya kele kuno kukethwa tulilikana na maundu ma methembezu withia biashara mbingi chendeo na wetha ni mwaki utoriliko kwitha na saiba andu ma saiba mendeo nesa nangaliko ni amethemezu kwitha maundu mendeo nesa kuripota vlingo wa mauvo kumanyanya Waita Mwingi katika kaunti ya Kitui Nili na Musangi.